Kajingnya ki kinogila kai lempat jongkari pelalam kematu bajrang punya berkesaksi malik kelapoi sejak kasa jong menteri kena beri kemi ya ketenat Youth Affairs and Sports Anurak Singh Thakur hakan wadali nakabenta banikran ke CPI kala penlong kajing raya arputli kijaka ha Kolkata halor kajing syakano penrungkam ha municipal Shibenta bandrakhe ka World Food Safety Day menteri katna ka koi kakhya Dr. Mansukh Mandaviya unpala ya State Food Safety Index ka Regional Meteorological Center Mumbai kalapan bena bakandan ka jingki ka Aryong Ernget relatif kum ka Biparjoy ha East Central bat ha ki benta jong ka South East Arabian Sea ka World Test Championship Final kan sedang hapering ke India bat ke Australia ha oval ke bah England Mynta kasngi